Down the valley, up the mountain, Jerusalem is my home. I don't look any direction. I know Jerusalem is my home. Even when Deria says, pray unto me 30 days, I know Jerusalem is my home. Nyakwazi ukuthi alikho elinye ikhaya ngaphandle kweJerusalem. Oh, angaqalisa intshumayelo. Sengikhulile. Sokumele siqalise intshumayelo. Alright, intshumayelo iqalisa la. Uthela Njani. Intshengu. Intshengu. Zesithebe. Ngingangilalela mbijana. Asinqoba iBhayibheli anti ungabali ugijima. Libale kuhle kuhle, limnandi ngalibala kuhle kuhle, asambeni kuhle kuhle. So usenxusa izikhulu. Ngithandele isindebele la. Amanye athi wona tasted the wine, but leli lithi lo lalela leli uthi lithi. Sulilalela. uBelishazari esalikholisa iwayini. Into lengani iyaqhubeka. Angitsho wayesalikholisa iwayini. Alright. Yeah, engakaqedi kwenze njani ukulikholisa. I read an article that really blew my mind. To someone who is doing drugs and to someone who is just taking a sip only in a Christmas. I read that article, I was blown away. I'm so scientist, but ngabala. One doctor was saying brain damage begins with the first sip. So udinga ukuthi ube alcoholic ukuthi brain damage yenzakala. If that is true, if what I read is true, akudingakala ukuthi ngibe alcoholic ukuze ngiqalise ukulimala. So what happens? What happens here? What happens when you are taking drugs? Intshengu le. Yakunanzele. So kwaba le altered state of consciousness. All right. Mana ngenze kanje. Ama drugs le mali kuyafana. Money is a drug, you're right. All right, this is not original to me. Ngingathi umfundisi ulama illustrations amangalisayo ngiyebolekile mana ngi-acknowledge isource ngu-CFO we-West Zimbabwe Conference u-Eldan Mandla Ndlovu wathi yena yake ninanzelele ukuthi nxa usiya ku-ATM ungafika ufake ikhadi lakho uphumani kuqala ikhadi kuqala bese kuphuma imali bese kucina kwesinye isikhathi nxa ikhona i-receipt yangitsho iphuma i-receipt. Designer womtshina lwana wayesazi ukuthi money is a serious drug. Selhlela fika phambi kwami ngisho phela. So kungaqala kuphume imali. Ikhadi yalenze njani? Yalichiya. Uhambe. So wali designer ngendlela ukuthi uyabe ule motivation yokuthatha ikhadi lakho. Ukuze uthole ini? So uyaqala uthola imali. So ungananzela ungafika laphana ku ATM uzathola kule gabha laphana elikhona ligcwele amaphepha. Abantu bayesebethi iphepha i-receipt liyana bakwazi ukuthi iyaphuma abantu. Abanye bakwazi. Abanye bakwazi ukuthi i-receipt iyaphuma. So sale keep i-receipt ngu-security ephosele beam. Keep i-receipt ephosele beam. Ngenxa yokuthi oyabe ukufuna yabe usukutholile. So this is what happens. When young lady, you have tasted the wine. Sekuphila imali. All right. Sure. Ngoba kubizwe ngesikhiwa
Try chicken wing. Luphiko lwenkukhu luyani. Ha. Lama gwila wosiweyo. Yeah. Fried chips. You lose it. You have tasted the wine. Uthela Njani Intshengu enkomitshini ezingcwele. Wena uyinkomitho engcwele. How do you pour Intshengu enkomitshini ezingcwele? Uyihlo yini takunika imali? Wasuka ngini. Kwakulo yihlo phela ngakini. So when kanginiki imali. So engakunika imali when you have tasted the wine, you will pay the bill. Yeah. So uBelshazzar, yabona system yeBabylon, iyakwazi ukuthi you don't need a lot of it. You need just a bit of it. This was not alcoholism. This was tasting the wine and enjoying it. Esalikholisa iwayini kube ngevesi andithi awonti ngayibala mbijana ivesi mnandi asibaleni mbijana uBelshazzar esalikholisa iwayini walaya. Alright, sokulandela nje lapho. So wayelikholisa iwayini akuphelele kulikholiseni. So kule instruction yokuthi yenze njani walaya. He gave a command from verse 1 up to verse 2a, sort of. Konke kwaku right. Because very long weBabylon. Umuntu weBabylon kumele yenze izinto zeBabylon. Angikwazi into engihamba labantu. Konke kwaku right. Mana ngikwenzele so, alright. Ku chapter 3. Laphana yesithi kumele esigcawini sasedura kwabekwa isithombe esiyi 60 cubits by 6 cubits. Right? Right? According to this culture, ungafundisisa kahle nxa uphiwe ibreath kungela length, kuthi ukuthi the breadth and the length are the same. So the image that was placed on the plain of Dura was 60 by 6 by 6. Does this sound familiar? So, ngabala ku verse 5 ka chapter 3, 6 musical instruments were played. Ungabala in that same chapter, there are 6 verses that say, fall down and worship the image. Yeah. So that was okay as far as it went. But then Nebuchadnezzar made a mistake when he said, hit the fiery furnace 7 times. Yeah. He made a mistake, a very terrible mistake. If you say 7 times, Yeah. I am already there. Yeah. I'm standing in the midst of the fire, such that when the boys are thrown into the fire, everything that is not connected to the power from on high will be destroyed by fire. Yeah. Uthela Njani Intshengu enkomitshini Zesithebe. Uthela Njani. So kuze kuzofika lapha wayelokho esenzo kwangakibo. Wayesenzo kwangakibo ngoba vele kumele athele Intshengu ayikholise ngokwangakibo. Kulomfana wayethi inhlanzi. Nxa ngayibamba afake ihuka ayiphosele emanzini. Ngayibamba ifake ihuka so udlula omunye ubaba ethi kathi ja. Kathi indaba kugcwele intambo apha kwinkonkela. Ngiyabona lokho ama-fish hook indaba kugcwele yonke indawo. Umfana wathi hayi yabona mdala zonke zisemanzini. Very good. Ujumayeli bajumayelini bathu. Ngezami ngimelele ukuthi ilanga litshone. Nxa litshone ilanga ngidonsa amahuka ngihamba lazo zifresh. Kulabanye abalamahuka eBabylon la. Zonke zisemanzini zibuyile camp. Emlonyeni kunamathele Intshengu embizeni ezikomitshini Zesithebe. Holy juice in holy cups. Yeah.
Okusathana ukuthi hayi bekele bahambe emhlanganweni wezihonqo. Bekele bachaya isoprano betriller. Bekele bachaya umchocha phansi webenz. Konke ngifakile ihuka emlonyeni wabo. Just to check, to prove. Ekhangela ukuthi ifoni yakhe injani. Iyenyanya uThixo ithanda umhlaba. Just to prove when did you last pray an agonizing prayer saying, God, have mercy on me because I am lost. I need redemption. Ihuka yaseBhabhiloni inamethele. Siqhubeke ngevesi. iBhayibheli lithi lona walaya. So nxa sesithi yena elala lami ukuthi sokulenye iprocess eyenza ke le. Yeah. Kudala aqali ngokuthi lala lami. Yeah. Hayi ngaphandle nxa kuyikuthi usebenze ebusuku. Vele kuyikho kujongileyo. Kodwa ke nxa ku normal kumele aqala kubulale softly. Kachayi uchenge tayiro. Kaqali ukwenza khona lokho. Uzakenza ukuthi into yakhona ilungiseleleke abese sithi therefore. Yeah. So ngabona vele Intshengu ithela enkomitini Zesithebe. Kudala yathelwa enkomitini Zesithebe. Samba sonke ini. So lapha sekuphonga uqediswa ngoba ngokweBhabhiloni. Siqhubekeni ngevesi. uBelshazara esakholisa iwayini walaya ukuba kulethwe izitsha zegolide lezesiliva uNebukadnezari uyise ayezithethe ethempelini eJerusalem ukuba inkosi lezikhulu zayo labomkayo kanye labafazi bayo banathe kizo. Belshazari awuzange ube kwazi ukuthi uNebukadnezari kazange azibambe lezi izitsha wazigcina zingathintwanga yilutho. Utshele ngubani ukubana ungathela Intshengu enkomitini Zesithebe akusoze kuhambe kuhle. Utshele ngubani Belshazari ukuthi wenze umlayo onjalo yikuthi usulabile iwayini walikholisa laphambanisa ingqondo yakho. It has brought an altered state of consciousness. Kathesi kawusaboni kuhle subona kaluvilibala izinto kazisahambi ngendlela ekumele zihambe ngayo. Yikho usulaya kubana kakuthelwe emkomitini Zesithebe. Yakwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwehlukanisa bangani bami, ufuna ukwehlukanisa likhona yini na umnyama lokukhanya. Ngiyabona uJeremiah Scala, one of the Hebrew scholars olamandla kakhulu, wathi yena nxa echasisa uGenesis 1 uthi yena uNkulunkulu wadala ngokwehlukanisa, wahlukanisa ukukhanya lobumnyama. Asisonke yini forming and feeling yikho ayekwenza. Wehlukanisa ubumnyama lokukhanya, wahlukanisa amanzi phezulu lamanzi phansi, wehlukanisa umhlabathi owomileyo lani, wehlukanisa insuku eziyisithupha losuku lwesikhombisa. Samba sonke yini na. So kazange afuna ukuthi lezi izinto zihlangane ngoba kule nkomitho Zesithebe lenkomitho zeNtshengu kakuhlangani lokho kuyizinto. Kumele kuhlale kwehlukene. You cannot mix holy seed and unholy seed. Hayi kawendeli phandle ngoba wena uyimbiza ebunjwe ngesandla sikaThixo, fashioned from the hand of God. Yeah. Yes, you are made in the express image of God. You are a child of God. You can't waste your life away like that. Uziphosele kumafilisti ukwazi ukuthi amafilisti yiwo aqeda abantwana bakaThixo. You can't mix holy seed and unholy seed. So Satan is working on blurring the line of distinction. Today it's not black, it's not white. Tell wine in committing Zesithebe, because it's not black, it's not white. It's neither here nor there. We are living in an age of rationalizing, where women want to be men. I want any t-shirt we men. Yes. We men. So umzila sufuna ukuthi ucithwe kungakhanyi ukubana abeZayoni ngabaphi, abeKhenani ngabaphi, abeBhabhiloni ngabaphi. But I'm standing here this morning to make an announcement.
God is calling for Daniels who will stand and they will not parley with pollution. They will not join these corrupt practices. Yeah. Wayenganxuswanga uDaniel ukuthela injengo enkomitshini Zesithebe. Yeah. Wayephandle ngoba wakwazi ukuthi yabona le indoda singayinxusa vele he will not join this kind of a thing. Ngoba yena ngowasezulwini. Amen. He is connected to the powers from on high. Dear young lady, when things are not all right, ngizakuphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luyavela phina, luyakuvela ekuye owadala izulu lomhlaba. Yena olondoloza uIsrael, kayikulala uza kungilondoloza izikhathi zonke. uJehova ungumalusi wami, uyangiholela emadlelweni aluhlaza. Abayethembayo inkosi baza kufanana nentaba yaseZiyoni. Yeah. Yabo abanye bathemba amahashi, abanye bathemba izinqola, but we depend upon the dependable name of the Lord. Amen. Sethemba inkosi yamakhosi, asitheli Intshengu embizeni Zesithebe. Yeah. Siyabazi ukubana imizimba yethu ilithempeli likaNkulunkulu. We will not defile ourselves. Yeah. Ngeke siphucele isithombe. We are practicing because already I can hear Gabriel's trumpet being prepared. Yeah. Pastor Mlotshwa, tuned to such a tune ukubana nami ngihlanganyele ukuhlabelela ingoma yaseZiyoni. Yeah. Ngeke bahlabelela abangehloniphi bazathela Intshengu embizeni Zesithebe. Yeah. Awungeke wathela Intshengu embizeni Zesithebe uThixo athule. Awungeke wathela Intshengu embizeni Zesithebe uThixo athule. You can't mix the holy with the unholy. Ngokunjalo uThixo namhlanje kuseni uthi kuwe uthi kimi ukwenza njani ukuthela Intshengu embizeni Zesithebe. How do you do that? Uthi yena I've been merciful. Last year ukwenzile ngazithulela. Yeah. This year ukuplanile ngikukhangele. Yeah. Kodwa ngifuna ukuthi wenze a turn around. Just this one time. I just want to make a special appeal to somebody who says, help me, Lord. Just come running here. Help me, Lord. I am yours, Lord, and you are mine. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, and I am the clay. Mold me and make me after thy will, so that I can walk close to you. Umthandazo wakho lo? Wakho umthandazo? Indaba ungami ngezinyawo. Indaba ungami ngezinyawo. Indaba ungabuyi phambili. Nxa ufuna amandla edlula lawo, sondela ngapha phambili. Ufisa ukwethulwa isono na akhona amandla undisgazini egazini oza uzohlanzwa kulo wena akhona amandla egazini akhona amandla egazini leundlu akhona amandla egazini gazini elihle leundlu. Just want to extend the call to someone who may be seated or standing or up front here. Angwazi kumbumile kumbe uhleli kumbe lapha phambili. Kodwa uthi wena, I want to take another step, and this step yukwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Lapho khona ngicela kuba uphakamise isandla nxa iqhubeka esithungamela ngesitanza esilandelayo. Ukhona njalo phakamisa isandla sakho. Phakamisa isandla sakho ngapho kumbe ungapha, phakamisa isandla sakho. Nkosi ngusise. God bless you. Nkosi ngusise. God bless you as you raise your hand. Fisa ukwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Nkosi kubusise ngale. Khona omunye. Khona omunye. Sacela ama youth directors asondele kulabo abaphakamise izandla. Youth directors, quickly do that kind of a thing. Phakamisa isandla sakho. Phakamisa isandla sakho baza kubona.
Xa ukhetha uJesu njengenkosi nomsindisi, just raise your hand. Hallelujah. Ungabi namahloni ngevangeli ngoba ningamandla ukusilisa labo abezayo kuKristu Jesu. Just raise your hand. Just raise your hand. Beautiful. Youth leaders, quickly ngicela lincedise masinyane lisondele kulabo abaphakamise izandla. Quickly lisondele kibo. Akhona amandla egazini. Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. Enxa sibancedise sibabuye ngapha bese siba lomthandazo oqhakathekileyo and close this service. Mandla egazini. Sibancedise babuye ngapha phambili. Lawe nxa ufuna ungahlanganyela labo ngendlela eqhakathekileyo. Umfundisi ukhazini uzasisa enkosini ngomthandazo. Ngizavumela abazayo phambili baqhubeke besiza phambili. Ngizavumela lama youth leaders nxa ebhala amabizo abhale amabizo. Ibizo lakho nxa libhalwa la suhle usiba yisitsha sesithebe, akungeni Njhengu khona. Ozani phambili, ozani phambili. Onkade phamise izandla, ozani phambili. Praise the Lord. Amen. Kosilibusisi. Kosilibusisi. Siyabonga, siyakhuleka. Baba othandekayo osekhaya ezulwini, ukhulumile sikulalele. Indlebe izwile, inhliziyo yamukele. Siyabonga somandla wezulu, ngeke yakho isebenzisile. Nampa abantu abakho Nkosi, bami ngezinyawo bazwile ukumemeza kwakho. Thixo othandekayo sizwele umusa njengabantu abakho. Nkosi ethandekayo, Sathani uyasibandezela kuyinhloso yakho leyo, ukuthi singafinyelele embusweni wakho, silahleke ngitsho lendleleni esiphila ngayo la lokho esikunathayo lesikuphilayo. Nkosi, ukhulumile ukhwazile sizwile. Sengathi ke abantu abakho ungama labo kalokho bemile, uhambe labo uphile labo. Thixo othandekayo bafisa ukukhululwa ezibopheni zikaSathani. Khulula abantu abakho Nkosi ngegama lakho Jesu. Kube sokusithi bakhona abakukhethileyo ngokuqala ngenxa yezwi lakho. Sengathi ke Thixo ungaze ke wavuma uSathani ehluthula ukhetho lwakho. Sengathi ke ungabagcina abantu abakho besesandleni sakho. Bakwamukele baphile lawe, babe yizitsha Thixo ezingasoze zixutshaniswe lalutho. Siyabonga Nkosi engcwele ngoba this day today kunje Thixo langalesi sikhathi ubuvela ujongile ukuthi kulabantu abakho bazakusindiswa. Kulabantu abakho abazakuchiya Intshengu, kulabantu abakho abazachiya indlela abaphila ngayo ngafanelanga. Siyabonga Nkosi ngoba yilo lelithuba, yilo lesisikhathi, yiso lesisikhathi, yilo lelizwi lakho elifike ngesikhathi esifaneleyo. Khulula abantu abakho ngegama lakho Jesu. Cela usenzele njalo kuyona le kuseni ngayo uJesu mfele wethu siyakhuleka. Amen. Amen. Baba wethu Sicimezeni masiphulela. Ngicela ungikhangele yathumeza. Siyakhuleka. Baba uNkulunkulu okhona ekhaya ezulwini. Sithanda ukubonga Msindisi isipho sempilo sinika sona njengabantu bakho. Nanti ithuba Msindisi okulethile phakathi kwabantu bakho. Ukubana sikuzwe ukhuluma phakathi kwethu. Sesikuzwile Msindisi, sicela ukubana khona okwesikuzwileyo
kube ngesizaphila phakathi kwakho, sindiso nomuso nothando. Esikucela ngaso lesi sikhathi ikubana usinike umqondo wokuzwisisa ukubana kuyini esikulandileyo kuyona le ndawo, sindiso nomuso nothando. Ngalesi sikhathi sicela ukubana sisuke nxa sisuka sesizabe emakhaya ethu msindisi, ikhempu yona le siphelile, sihambe sinomehluko msindisi. ngoJesu oyindodana siyakhuleka, amen.